ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar. Your sustainable escape into nature's heart. Ka Voice of the People Party harsing sajang ka khalai tere uyayang arja apsal kala mude de Ejahar ho Superintendent of Police ke East Khas Hills District halo ke jingsha Punjab buram jok party hagaran san social media hak Ejahar bala soidu election agent ke party uba Dani Langsti uba deru finance secretary jok VPP ula pentep bakala dan ke Shna ke Facebook account page bala ai Kyrteng Ardent Miller.-I-9856622858 dagi Briew ke bamla banitu bat ke Kyrteng jong admin jong ke page la tip komu satan bapau nam ha ke ni ke Facebook account page la penmi i ke jingken Thok ke baong ka soru mende ya ke ri ke jai ben Briew ubak lang stiu loang ba ke parti ke lalap bagi dan katu ka ni ke Briew bamla banitu ke la ken Thok ha upra ha ki khubor jing pentep ya Briew ha rensan social media nang ta hakilat pathai khubor jong ke bati CTV T7 bat kiwi uniu election agent ulang badak bapilmi kum kini ke jingin Thok badak babu hagarinsan social media hagirinsan pajba kala penja buram bad kalawan raya kadak basni persya yo president jong Voice of the People Party ubadairu udkhat jong Meghalaya Legislative Assembly bad laban kedauru bagi ni ke jingin Thok bagi jing pilmi ling bagi jing Thok lale ada ke jing tmu wan penja buram man pin mensau pen snio man pin yashun thlong mlu thlong sing kabala khata manyong bakala pensa pryang bakala ya ke jing tip syaki pajba gi babun hak Ejahar loong begini ki jingken Thok hak Facebook account page bat ki khubor jing pentep ya Briew kala long ke jing pen khaini ki kendon bat kala penja buram ya gedur gedar jong unong mi khmat bapau bat unong mi khmat jong ki pajba khamtam jong Voice of the People Party borok koi bat dei hak ni kanong rem bala mului the first information report hapo ki kendon jong Indian Penal Code khat praspa an rupho bat hapo ki kendon jong Information Technology Act arjar bat ki wei pat ki an